Çok bilseniz oldu. Qancha oldat bulat? 97 ming berib o'tadi. Bunu atqa 97 ming berib atdır aman tur. Qanchada otasın sen? 130. 130 ming deb atdır. Jaşı qanday bunun? Жаңасы. Жаңасы ekan. Bunu arkalarında tartып koyun hazır. Ne olacaktı soğudağı soğudat. Var aka. Berine bakılaydı. Aman tur kaça verip başladın? 97 ming berdi. 97 ming. Var aka. Bu kam kişi arkada tutup soğudağılar normal. Dedi toğanlar öyle okşaydı aka 100 aka. 100'gö men satып alsam, men satışım. 100'gö satам. 100'gö men Şu an hazır 96 mingge çıktı. Arkalarında tartып ko'rsatib koyun. Özü iyisi 130 ming odat. Bunların ki 100'den bunu koyup verem de aytın. Aka. 2000 so'm koyup verem de. Az ol ber. 100 ming bo'lsa. Yo'q aka, men naturalarni satам. Bo'lishi 100 mü? Ken. Moken'in altı aka. 100'gö sal jetmeydi ha. 97 ming so'm. Var ha. Bazı sodanı biraz tartıp ondan keyin molcak ötüp bunu attardı, naraqtan taylardı, molcakta beylерді tartıp görstem. Taşaka, assalomu alaykum, qandaysiz? Ukam, Жақсы. Qancha oldu buyaga? Bekar bo'ladi qiziq. Qanchaga so'radi aka? Qaysini? Oldingizmi? 73 ga so'radi. 73 ga so'radi deydi. Bundan mı? Tarafga tay. Tay deydi. Tay ekan 73 ga so'rab tur. Buni ol жерде ham so'da oldu hozir. Bu taylarda. Ha? Qanchadan so'ratasan? 55 ming so'm. 55 mingdan so'rab tur bu taylar. Olchalardilar. Buna tug'anlar shu taylarda 55 mingdan so'rab tur. Buni 73 ming bo'ldi dedingizmi? Buni qancha oldu aka? Shu 80 bo'ldi deydi. Bu жаңасы ekan. Bunun da жаңасыга so'da oladi. Bunun da abakan girittir. Hazır şunda abasını 90 oldu bu. Satıldı bak ya bu. Qancha oldu? 90 bo'ldi turun abakan. Hazır bunu sodan biraz tartıp ondan keyin ne olacakta attardı. Naraqta çoğ attarda tartıp görstem. Assalomu alaykum dostlar. Assalomu alaykum bizning kanalning ko'ruvchilari. Alıstan жақындан көріп жатқан мекендештер. Kanalımızga katılıp videonun akırına şeyin görüp durunuzlar. Biz sizlerge жылқы базарды tartıp görstöbüz. Var. İşte. 98 kıldınız bak ya kança kıldınız? 7 Ha oldu. Çaylı onu vurup geldi ha. Ondan keyin missen ham vurup geldi ha. Yok, miste eleşmey kaldı. Hiçbir an üstüne kaldı. Miste eleşmey. Bunu at 73 ming bo'lib tur. Bular tava qanchadan so'rab o'tasiz bularda? Güzel ko'rib o'tasizmi? Ko'rdim. Ko'rib qanchaga so'radi? 60 ga bermey qo'ydim dedi. 60 ga berdim deyapti. Narxinisincha? Ana 65 de otağı. Ana 65 deyapti. Munosini 60 ga bermepti. Ağın. Munosini da 65 ga bermepti. Sizniki qanday bo'ldi? Meniki 53 kilo otağı. Siznikichi? 54 kilo. 54 kilo turadi. 54 ga. Bunaki. Bunu 54 qilib tur. Nomerga aytganlar, kirgizib qo'yinglar. Ancha odamlar so'rab qilib so'rab tursin. 0755 Aha. 55 50 23. Bo'ldi. YouTube'ga kirib qo'yib nomerga ekranga yozib qo'yim sonini. Satılıp kelsa, emas. Bunda qulunlar qanchadan bo'lyapti? Bunlar 38 ming. Bu qulunlar 30 ming. Qancha so'radi u? Roja da bağlı. 33 dan so'rayapti buni yigit. Nurdinni ham tartib qo'y Nurdin. Optom so'rayapti. Nurdin, optom so'rayapsizmi? Qanchadan so'rayapsiz? 34 so'rayapti. Buna 34 mingdan so'rayapti qulunlardan. O'ta so'ra. Qanday shunday qulunlar 34-35 mingdan bo'ladi. Jigitning kunlari qanday sar? Bunda qanchadan bo'ldi buni qulun? 27. Buni burul 27 ming. Sizniki aka? Buni 27 ming 100 bo'lib turadi. Buni yerda qancha oldu? 80. Buni yerda 80 ming bo'lib turadi. Buna tug'anlar hozir жылқы базарда тегеретіп чекеден тартып көрсетем. Бұны да абакан кетті. Мұны абаканды 110 мing қылды бермеді. 130 мing додат. Мұны 90 мing додат. Мұны 81 мingге сатылды.
Paltarашka eкен да? Жигиттин гүлі, бері қара. Мұна қанша болып тұр мұна аты? Білесіңер ме? Мұнан алдыңыз ба, ка? Қанша қалдыңыз? 70. Мұны өз Paltarашка екен да, бұла? Мұны Paltarашка 70 мың болып тұр. Абакан ба? Қана айдақшы? Жануар, мұны 70 мың болып тұр. Мұны алып сіз әмі сатасыз ба? Насып болса, қанша пайдасын берсе? Hem пайдасын берсе, насыбын алады. Номеріңіз бар ой? Айтыңыз әмі. Абакан екен, кімге керек болса сізге соны құлап кетеді. Номерім 771 менен. 57-07-70. 57-07-70. Мұны уйларды сұрап қойын. Мұнақта уй базар. Мұны уйларды қаншын алдыңыз, әке? 88-96. Мұносы 88 мың, мұносы саны 96 мың болып тұр. Урматты көршілер, каналға атталып, видеоны ақырына чен көріп тұрыңыздар. Мұны тай 35 мың болып тұр. Урғач кен, а? Зор болып тұр. 3 мың пайдасы берем дейді. Арзан ала алсын бұрағы. 3 мың пайдасын арзан сатам сұрады. Кем 3 мың берсе береді екен. Урғач кен да бұла? 35 қалдың ба? Ертемен алдың бұла? Мұна туғандар үшінде урғач тайлар 35 мыңнан болады. Өте соны екен. Ел қауардан. Мұны ол жақта 95 мың болып тұр. Мұны 118 мың болып тұр. 3 асы үшінде екен. Мұнан алдың қашқаны? Қанша асы екен бұл? 4 асы екен. 4 асы. Қанша болды? 145 мың. Мұна туғандар ұшат 4 асы екен 145 мың болып тұр. Өте жоғын екен, а? Жақшат екен. Бақай, бұны ем қаяқ алып кетесің мұны? Ақсыға ба? Қана номері қайт ақсылық туғандарға керек болса жақшат. 703 мен, 82, 19, 96. Болды, экран... Көрдісі ұлағы жақшы екен. Улағы жақшы екен дода туға. Күрең свет екен да? Күрең қашқа. Мұна тұяқтарындағы жақындатып тартып қойын. Туғандар ұшы жігіттің номерін экран қалтырып қойын, байланышып көріңіздер. Балашта көріңіздер. Қанша болды бұл, әке? Қанша бері бұрсаңыз, әке? Қанша қалдыңыз әм мұны? Bunu 90 versen vermeye de. 90 берсем бермейді жақшат екен, а? Қанша қоса береді екен? 95 kaldı orada. 95 қалды аттыр, өте жақсы екен туғандар. Шындай олтат жылқы базар. Мұны биелердің бағаларын білмейсіз бе? Бұлардың бағаларын білмеймін дейді. Мұны тайлар 60 мыңдан болып тұр. 3 өтең. 4 өгі. Мұнысы қанша болды? 60 там. Мұны да 60 мың болып тұр. Арзан болып тұр, бірақ, арзан дейсің. Базардан толып кетті алмаймысызлер. Мұны қанша болды білесің бе? Мұларды білесіз балан? Мұны 95 мың болды ба? Мұны 95 мың болды. 3 асы бар екен, а? 2 асы екен, мұны 2 асы екен. 95 мың болды. Туғандар мұны ақпата бір күнді жылқы базарына өте соның ат келіптір. Қанша қалдыңыз әкем мұны? Бішкектен азыр келді. Бішкектен 200 мың қалдың тұр. Жашы қандай бұның? 5 ası. Жашы 5 асы. Мұна туғандар экранға номерді қалтырып қойым. Иесіменен байланышып, бағалашып көріңіздер. Өте жақсы ат екен. Бойы қанша бар бұның? Бойы қанша бар? Boyunu çok görmedim. 1.60'ın üstü kel. Сүрөттөгү да ат экен да. Эми деңиз номериңизди бир кайталап коюңуз. Экран калтырып коем номериңиз. 17 33 81. Болду аке, экранга жазып коем номериңизди. Кимге сиздин атыңыз керек болсо байланышып, баалашып көрүшөт. Мынакей. Туғандар өте сонун ат экен. Өзгөндө болот да бул ата. Өзгөндө болобу? Бишкектен келип, азыр Акбатаны базарына келип түштү, Өзгөнгө кетип аттыр. Алдыңкы туяктарын, мына төштөрүн, мойнусун карап көргүңүздөр.
Dişlerini açıp ko'rsatib qo'yayin. Biraz o'zlashtirib aytgan. Qosh qovog'i o'ta son ekan. Tuğanlar öte sonun atlar girdi. Bunu at 125 bo'ldi, shunday bo'ldi. Bunda tuyaqlari stoykasi yaxshi ekan, bilmayman bahosin bilmay qoldim. Bilmayman 125 bo'ldi shu. Stoykasi, qaziqlari deganday o'ta son ekan. Shunday. Olmaz aka qanchadan bo'ldi bular? Bular mınao 80 bin oldu, mınao 83 bin oldu. Aldınız da bugün ha? Siz satasız bu. Sattılar kuda kalsın. Satılap. Kaçadan olsa beresiz? 85'ten belgile dedim. 85'ten beri gedepti. Bıştı değil mi taşları? Sizdeki geçen aka? Kaçadan oldu? 85'ten kemler var. 85'ten kemi var deyip bularda. Senekada kalıp dur kaçan algan aytmadı. Mına ki. Öte sonu buldur nolarda. Bunu öspürümler kaçadan oldu aka? Öspürümler 72'den beri verdim. 72'den beri verdim deyip. Kaçadan olsa beresiz? 74 ton nasıl? 74'ten. Bunun da öte sonu. Kaç oldu bu? 80 bin son sıra atam ben. İşte 79 sıra otası bu. 85 sıra otası. 80 sıra atam, 80. Ha 80 sıra otası bu. Şu öspürüm 80 bin. Kunan bu? Kaltatay. Kaltatay eken. Paltaraşka. 80 bin bolta tuğandar. Yılqa var. Şu götür. Baksan şu götür. Mınak. Yeni götüremeyin beni götürür. Ama bugün erken götürür. Aylandırıp tartıp koyun. Şu öspürümden bağısı 80 bin bolta. 80. Var baraka. Var. Var baraka. Koluğu tarttım atayın. Var bereket diye çıktım. Bunda telefonla seni tarttı yok mu? Beni tanısam. Mınak ya tuğandar. Öte жақшы öspürümden. Öspürüm girttir. Mına şu öspürümden bağısı 80 bin boladı. Yo at. At 90 buldu. Kunandıça? Güzel kumandı. Baytal kaçı oldu arkasında Tukuşköy? O tuşka. Baytal kaçı oldu? Aytpaytat bazın. Murat kaç oldu? Ha Bulat'ta canım ben 85'e suradım hele. 100 de otan. Bunu çıkam. 96 oldu deydi. Tukşaka Baytal'da kaça kaldınız? Baytal 50 bin oldu. 50 bin oldu deydi.